Wabici-inĩ ya komishona mwena wa Kathwana kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi nĩ wamũkĩri wa irio ikiuma kũrĩ wabici ya mũmbunge mũtumia wa kaunti ĩno Susan Ngugi. Mĩtu ya ngima na mbembe nĩcio iheanĩtwo igĩtanywo gũtũmwo macukuru-inĩ ma secondary iria cia gũteithia arutwo arĩa mareka kĩgeranio gĩa KCSE. Ikinya rĩrĩ rĩtacũkĩtio thutha wa kwĩrĩkana arutwo amwe arĩa mareka kĩgeranio kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi nĩ agũmĩre nĩ ng'aragu. Nilipata ujumbe last week ya kwamba wale wanafunzi ambao wanafanya mtihani wa darasa la 4 wanaumia sana mashule ambayo ni day schools. Watoto, ukiona mtoto anatoka mboma ambayo haina chakula, ni kumaanisha ya kwamba akienda kufanya mtihani kweli tumbo halina kitu. Na mtoto kwenda pale mtihani kuketi, anajiangalia tu, anafikiria venye mtihani nakuja, hajakula, anafikiria kule anarudi nyumbani venye aliacha wazazi wakihangaika ni kibaya. So nikasema hii wachi kuwe jambo la dharura, ile tunaita kwa kimombo emergency. Cukuru 78 nĩ citanyĩtwo kũgunĩka na ũteithio wa irio kũrĩa arutani anene makĩgĩra irio megũkorwo oho makĩheo mbero 3 cia mũtu wa ngima na ngonia ya mbembe cia kũruga gĩtheri. So ni kidogo tu, ni launch kidogo. Ile hunge kwa hapa ni ya shule za Tharaka na Ng'ombe. Wale waliapply wa Chuka tutaona venye yao itawafikia kutoka kule Chuka. Wale waliapply wa Mara tutaona venye chakula ya Mara itawafikia. Sababu ya transport tumeona wachukulie huko na wale wengine wachukulie huko, hata huko tutafanya sampling kama hii. Hamwe na ũguo aikari arĩa onao macemetwo nĩ ng'aragu nĩ magunĩkĩte na ũteithio ũyũ. Komishona wa gĩcigo gĩkĩ akiuga kaunti ya Tharaka Nithi ndĩkoretwo ĩkĩamũkĩra mbura ĩrĩa ĩroira mĩena ngũrani ya bũrũri. Chakula cha mwisho ambacho tulipata cha serikali ilikuwa ni mwezi wa 10. Na kila sub-county zote 7, kila sub-county ilipewa gunia 300 za mchele na 360 za maharagwe. Na hicho chakula kilikuwa hakitoshi. Kwa hivyo tungependa I think kutoa appeal ya kwamba kuna sehemu zingine nyingi ambazo za Tharaka Nithi County, especially zile sehemu ambazo ni kavu kama upande wa chini, tukiangalia Tharaka North, Tharaka South, upande wa Gatunga, Marimanti, Shiakariga hawajapata mvua ya kutosha. Kaunti ya Tharaka Nithi yũĩkaine ũkũria-inĩ wa irio nyũmũ ta njũgũ, njahĩ na ndengũ iria cioyaga ihinda mĩgũnda-inĩ, na ũguo komishona akahoera aikari a gũkũ ũteithio o wothe wa irio. Ingĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.